isano. Ni byiza kuri hano. Ibyo bagira ngo iki, uyu ni umusirikare koko. Cyakoze dufunze bwuma, inkotanyi cyane, barajye ko twaje. Ayo namwe mu magambo menshi yakoreshejwe ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bahererekanya ifoto y'umuhungu wa Perezida Kagame, Ian Kagame Kigenza, uherutse kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda ku ipeti rya Suriyetona, ndetse agatangira imirimo ye nk'umukomando mu mutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu, aba bazwi nka Republican Guards cyangwa se abajipe. Bamwe bakibona iyi foto rero bagiye ku mbuga nkoranyambaga zabo, by'umwihariko kuri Twitter, bati ibi bintu ni Yezu wabikoze, turanezerewe, ibi bintu ni byiza. Aya ni amagambo ari no muri ka karirimbo twakundaga kuririmba mu birori by'abatisimu, na Afande Ian Kagame. Iyo foto yavugishije benshi ku mbuga nkoranyambaga rwose, imugaragaza yambaye umwambaro wa gisirikare madoadoa, umwambaro umwegereye neza cyane, mbese umufitinga umugani wa zamvugo iri kuri size. Yari yambaye kandi butini y'umukara ihanaguye neza cyane n'ingofero nka Afande nyine, yewe yari yarakinze amataratara ku maso. Nuko Afande Ian Kagame yagaragaye muri stade, aho yari yaje kureba umukino yahuzaga ikipe y'abarinda umutekano wa Perezida Paul Kagame n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu, Republican Guard, ndetse yewe n'ikipe y'abasirikare bakoresha ibimodoka bya gisirikare abazwi nka Mechanized Infantry. Byarangiye kandi rero ikipe ya Ian Kagame inyagiye 4-1 abasirikare bakoresha ibimodoka bya gisirikare. Ian Kagame rero yongeye kuvugisha benshi nyuma yaho nanone byari biherutse kuba mu minsi ishize, ubwo yagaragaraga arinze Perezida Kagame, ari nabwo bwa mbere yaragaragaye ari mu kazi nyuma yo kwinjira mu gisirikare, by'umwihariko mu mutwe urinda Perezida Kagame. Benshi rero bibazaho uyu musore utangiranye imbaraga n'ubuhanga buhagije yigiye amasomo ya gisirikare, ariko kandi nawe niba ubyibaza humura uraza kuhamenya ubwo uri hano. Icyo nzi cyo nuko ari ishuri mu by'ukuri ryanyuzemo ibikomerezwa kuri iyi si y'abazima. Ni wari ubizi? Ni kuwa mbere, ndetse rwose kalendari iragaragaza ko ari tariki ya 23 ukwezi kwa mbere 2023 mu masaha ya mu gitondo. Turi kuri stade mu karere ka Bugesera ahakinirwa umupira w'amaguru. Aha ibintu birashyushye rwose, ndetse we akanyamuneza ni kose, abakinnyi bitabiriye, ndetse haranagaragara n'abasore bambaye impuzankano cyangwa se uniforme ya gisirikare, bigaragara ko bamwe ari abasirikare n'ubundi barinda umukuru w'igihugu bo muri Republican Guard. Aha rero nta wari uzi ko ariho hari buze gufatirwa ifoto y'agatangaza iraza kunyeganyiza imbuga nkoranyambaga mu masaha ari buze gukurikiraho. Ni ifoto ya Ian Kagame yambaye madoadoa, nawe yaje kureba agapira, ubona aberewe cyane rwose. Uwamutunze kamera ari nawe wafashe iyi foto yaciye ibintu ni Christophe Lenzaho, umunyamakuru w'ikinyamakuru Rwanda Magazine kimenyerewe cyane mu kwandika amakuru y'imikino hano mu Rwanda. Aha rero byari muri match yahuzaga ikipe y'abarinda umukuru w'igihugu, ndetse yewe n'ikipe y'abasirikare bakoresha ibimodoka bya gisirikare bazwi nka Mechanized Infantry. Byarangiye rero abajipe banyagiye 4-1 abasirikare bakoresha ibimodoka bya gisirikare. Ni mu mikino n'ubundi ihuza abasirikare izwi nka RDF Interforce Competition Heroes Cup. Ian Kagame yarahibereye nawe areba uko bimeze. Ian Kagame rero nakubwira ko ari umusirikare mushya mu ngabo z'u Rwanda RDF, ndetse rwose anafite ipeti rya Suriyetona. Uretse kuba ari umwana wa gatatu wa Perezida Paul Kagame, ari no mu mutwe w'abamurinda bazwi nka Republican Guard cyangwa se abajepe, niba ari nabyo byakorohera. Ian Kagame rero yinjiye mu ngabo z'u Rwanda nyuma yo gusoza amasomo ya gisirikare muri kaminuza ya gisirikare ya Sandhurst, The Royal Military Academy Sandhurst. Rikaba ishuri rikomeye cyane ryubatse ibigwi mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse no ku isi yose muri rusange. Inkuru yuko uyu ari kwiga muri iri shuri yamenyekanye ubwo umusirikare w'Umugande nta wundi ni General Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Perezida Museveni, ndetse we akaba n'umujyanama we mu by'umutekano, yifurizaga ishya n'ihirwe uyu Ian Kagame wari hafi gusoza amasomo ye muri iryo shuri, dore ko ari naho nawe yakoreye imyitozo ya gisirikare mu mwaka w'1999 kugeza mu mwaka w'2000.
Mu butumwa rero uyu mugabo yanyujije ku rubuga rwa Twitter, Muhoozi Kainerugaba yagize ati reka nifurize ishya n'ihirwe murumuna wanjye Officer Cadet Ian uri hafi gusoza buri somo mu masomo agoye atangirwa Sandhurst, bitandukanye n'abakuru bacu twasanze mu gisirikare ubwo twasozaga amasomo. Urungano rwacu rwishimiye kwakira abakiri bato bose. Royal Military Academy Sandhurst cyangwa se RMAS mu magambo y'impine, ni ishuri ritoza abasirikare bakuru bose bo mu ngabo z'Ubwongereza, by'umwihariko ingabo z'ibwami, aho bongererwa ubumenyi mu bya gisirikare, cyane cyane mu bijyanye no gufata inshingano zo kuyobora ingabo. Mu gihe cy'amahugurwa ya gisirikare rero atangirwa muri iryo shuri, abategurirwa kuba ba ofisiye bigishwa kubaho bagendera ku ntego nyamukuru y'iryo shuri igira iti gukorera igihugu nk'umuyobozi. Ibindi bihugu nabyo byohereza abasirikare babyo gutorezwa muri iri shuri rya Royal Military Academy, kubera ko ari ishuri n'ubundi ryaciye agahigo mu gutanga amasomo y'ubuyobozi mu bya gisirikare ry'intangarugero. Mbere yo kwemererwa kwakirwa muri iryo shuri rero, Ian Kagame nk'abandi bose yabanje guhabwa isuzuma ryo kubazwa ryiswe Army Officer Selection Board. Uretse rero ko umuntu wese wemerewe kubazwa bitamuhesha n'ubundi uburenganzira bwo kwinjira mu ngabo z'Ubwongereza. Aya masuzuma rero akaba abera hitwa Westbury hafi ya Westminster. Ikigo gitanga ayo masuzuma rero kikaba gikorana bya hafi na Royal Military Academy mu gutegura uburyo bunoze n'ubundi bwo gutoranya abasirikare bemererwa guhabwa amahugurwa muri iyo kaminuza. Ian Kagame rero yasoje amasomo yose ya gisirikare mu gihe mu mwaka wa 2019 nabwo yari mu banyeshuri 38 basoje amasomo y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza Masters Degree mu bijyanye n'icungamutungo muri kaminuza yitiriwe Williams College muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri shuri rero Ian Kagame yizemo mu Bwongereza, nakubwira ari rimwe mu mashuri akomeye cyane ndetse rwose yanizemo ibihangage tuzi kuri iyi si. Nagerageje rero kunyuza amaso ku rutonde rwa bamwe mu bantu bakomeye b'ibikomerezwa ku isi, barimo n'abapfuye ariko bize muri iri shuri. Ubundi Royal Military College ni ishuri ryashinzwe mu mwaka w'1801, gusa ryaje kuvamo iri tuzi kuri ubu ngubu rya Royal Military Academy Sandhurst mu mwaka w'1948. Hari urutonde rero nabonye rwakozwe na Ranka. Uru rero rugaragaza abantu bazwi cyane banyuze muri iri shuri rya Royal Military Academy Sandhurst, barimo umugabo ukomeye cyane wamamaye witwa Sir Winston Leonard Spencer Churchill. Uyu yabaye minisitiri w'intebe w'Ubwongereza kuva mu mwaka w'1940 kugeza mu mwaka w'1945. Harimo kandi igikomangoma Prince William, umuhungu wa Prince Charles. Muri Mata mu 2008 rero nibwo William yasoje imyitozo yo gutwara indege mu ishuri rya Royal Air Force College Cranwell. Prince Harry rero murumuna wa Prince William nawe yanyuze muri iri shuri rya Royal Military Academy Sandhurst, asohokanamo ipeti rya Suriyetona nawe nk'irya Ian Kagame. Iri shuri rero ryanyuzemo umugabo ukomeye cyane wamamaye mu mateka. Uyu nta wundi ni Muhammad Abu Minyar al-Gaddafi, wabaye perezida wa Libya, wanabaye kandi umwe mu bazwi cyane bahirimbaniye ukwigira ku mugabane wa Afurika. Uru rutonde rero nakubwira ko ruriho Silet Khama Ian Khama, wabaye perezida wa Botswana kuva muri 2008 kugeza muri 2018. Lieutenant General Frederick William cyangwa se Fred Kwasi Akufo, wabaye umugaba mukuru w'ingabo za Ghana, nawe yize muri iri shuri yicaye ku ntebe imwe na Ian Kagame, umuhungu wa perezida w'u Rwanda. Sawa, nibyo twavuga rero kuri Ian Kagame ndetse we n'ishuri yizemo, dore ko ryanyuzemo ibikomerezwa byinshi cyane, dore ko na Muhoozi Kainerugaba yahanyuze by'igihe gito akafatira amasomo ya gisirikare. Ni The Royal Military Academy Sandhurst, ishuri riri mu Bwongereza. Nuko nsoje, wakoze cyane, ariko niba nta nicyo bigutwaye iyi nkuru yisangiza abandi, ni wari ubizi. Isano.